Pod suncem što se presijava nad stijenama Paštrovske gore živjela je poštena i čestita porodica. Stari Đurađ, njegova žena Katna i njihov sin jedinac Stevan. U to doba, krajem 15. vijeka, Paštrovska opština bijaše pod tvrdom rukom Mletačke republike. Mletački vladari su odlučivali o svemu, o ribi u moru i o zrnu u polju, ali narod sa Paštrovske gore nije se lako povijao. Tvrd i ponosan kao kamen, držao je svoje običaje i čuvao svoju pravoslavnu vjeru od zaborava i tuđinske sile. Katnin brat, knez Stefan Štiljanović, bio je čovjek kakvog narod rijetko viđa. Hrabar u boju, mudar u savjetu, blag u srcu. Život je posvetio narodu, spašavajući ga i od mača i od gladi. Uoči svete Varvare, dok je Katna stajala nad kotlom i kuvala žito, stari Đurađ i sin Stevan za trpezom su planirali put za Nikoldan, kad valja ribu poslužiti. Ribe u njihovim krajevima bijaše malo, pa odlučiše da Stevan, mlad i snažan, krene put Šestana, do starog trgovca Vuka Mrkonjića, da nabavi ribu za svetkovinu. Katna mu spakova parče hljeba, malo luka i suhih smokava, pa ga isprati pogledom niz planinu. Kad se spustio do Vidikovca, Stevan prvi put ugleda Skadarsko jezero, mirno i široko, kao staklo što čuva tajne vjekova. U selu Šestanu stari trgovac Vuk toplo dočeka svog gosta i pozva ga u svoju kuću. Dok su razgovarali, u kuću uđe Ruža, Vukova kći, vitka, crnokosa, očiju plamenih, sa rumenim obrazima i stidljivim osmijehom. U tom trenu Stevanu se sve utiša u grudima, i svijet, i razgovor, i vatra na ognjištu. Bijaše opčinjen njenom ljepotom. Ruža, siroče bez majke, živjela je pod teškom rukom zle maćehe Marije i njene kćeri. Trpjela je tiho, bez riječi, sve do dolaska mladića koji joj je prvi put probudio nadu. Kad se Stevan vratio kući, misli mu ne dadoše mira. Na Nikoldan, dok je veselje trajalo do kasnu noć, pogled mu je stalno lutao, a tetka, primijetivši to, iz njega izvuče tajnu. Zaljubio se. Ali znao je, njegova i Ružina plemena nisu se miješala od davnina i takva ljubav nije imala blagoslov. Mudri knez Stefan, kad ču za to, reče: vrijeme je, sestro, da se običaji mijenjaju. Tako Stevan dobije blagoslov da zaprosi Ružu. Trgovac Vuk primi to sa radošću, ali zla maćeha nije mogla podnijeti sreću svoje pastorke. U zlobnom gnijevu ona raširi laž da je Ruža obećana drugome, Radu Kovaču, i to sve do mletačke vlasti dopre. Laž naraste kao vihor. Mletački gospodari, čuvši ime poznatog kneževnog sinovca, posumnjaju u izdaju. Stevan biva uhapšen i okovan na mletačku galiju, dok mu strica pokušaju otrovati. Ali Božja ruka umiješa se. Otrov popije onaj koji ga je namjeravao dati. Sudbina, nažalost, Stevana odvede daleko, sve do Izmira, gdje ga proglasiše mrtvim, tamo kroz godine ropstva i borbi posta ratnik, pa čak i vojskovođa. Ali u srcu mu je i dalje gorjela samo jedna misao. Ruža. U njegovoj domovini zlo ne prestade. Maćeha Marija, ne mireći se sa porazom, ponovo spletkari. Na putu ka Budvi, gdje je Ruža pošla po nagovoru svoje tetke, čekaše zasjeda. 3 momka predvođena Radem Kovačem. Ruža pojuri, bježeći niz strmine, sve do ivice rta gdje se more lomilo o stijene. Kad shvati da spasa nema, diže pogled ka nebu i reče: bolje da me more zagrli nego sramota ljudska.
i skoči. U dubinu, u vječnost. A mjesto gdje se bacila, narod prozva Skoči djevojka, da zauvijek čuva uspomenu na djevojku koja je život dala za čast i ljubav. I do danas, kad vjetar zahuji nad Paštrovskom gorom, kažu da se iznad Litice čuje šapat, ružin glas, što morem traži Stevana.